Ranghangpi Hill Sams Karbe ang Ranghangpi ding may Ranghangpi jangti non birdang tom ben arjupon iksina. Prokas Borthakur lapen asopo nayang moni Borthakur atum karlitang sumila Ranghangpi aphan cholang rem detpen apran karmudat alamalong ahokpet akang sailong nang jipu along karjabdun tip abangphu Prokas Borthakur adon Rajdip Sharma amithang ahemalong mechikai chok po alamki manghu meme Alamlo lasi labangso aputhak pulis atum tarli pameka nangji athe alangli kedamtang arnita Borthakur posuso atum choklem chokchia puthak pherangke athengno long penang an paklanglo lapen karlitang sumila Ranghangpi apran karmudet aputhak alangli penang an alam chini dun. Karbianglong at tawanu kedo ararat tumaphan pen rongruk kedo inglong arlok kedo arat kedo kelak osumara tumaphan panong pisi luka charli ahem Karbianglong tanmas council pen kimpilo bonta chotiona ramterong arong asan chomalong honglangso LP school kedamtang ningkan surihini ra kresir kepen kimpilo labangso school ahem bonta pini arnianta kimpatang tedet pen osumaratum luka charli aphan kisung chitong nanglo tang curfew aveko hadak school ahem kikim kirang patang tirek ajoini elephant corridor community hall along si lo charlie aphan chingrum bomlo bonta ahut pen ke tong sikot pen meeting ke do arni ke school pave det nang koklo lapuson polote lo ka charlie arta ahut jong si pangkreve pulote lahai lo charlie ahin anat ke pajo pen ke arta nang do bomsi moke lo ka charlie ahin anat aninghang hesi mate ka charlie ington koksi ke thekere ahin ke katikuk kepabhidun atau warsi damrongpo lasi ronga saratum kaning ripon ke MSDP scheme pen ke claim adim Karbianglong Autonomous Council atumaphan kachuning ripon ke non prabjin pen nili tumaphan nang injing sora labangso school ahem kikim kerang ke patang dabji aphan ronga saratum arpu ke do atumaphan lapen KAAC CEM tuliram Ranghangaphan Education Department atumaphan kachuning ri padikrim lo pusi pherangke kahumri damahut nang pachini dun. Nang litum hanong pachini dan lo labangso school la hem kitang ya pha nang litum along setame chinung ridun lo school somar stame kidu na thai ka vepeng ko ananin litum ka seksak lo lase kitang ya pha nang chithanan lo komento ningkan pan sila bangso phonglangso LP school kikim pangcheng 2019 ningkan dan sikim lo kela pen aphian ke kikim nuwang wi manda rang ve ikita rang ve la thong dam je ve madam je te hot pen ke la da school ahem tang det osumar dom not si lo pachari phan toy dun ade ke ha e dukhora gov school lo la pen LP school hala dukhora berong LP school bang ha kadhe bang la da rong sila pu tham padun pya lo te ra rong kidobom ba rong along jitu osumar dom lo charli bom ademi konal hala kemalo kachingwai hemalo elephant corridor community hall long ola so hem long lo bang so hem tang direk masina na ko la jaksi wala ko pa charli dun bom lo ye bang la biala la se pu tha bang litum along stame la bang so school na pa tang de je phansi na churung ning dun thilo diagram terang orang besi nili na chunuri dunji palam ke la beno la bangso apung langso school LP school ke patang ponjia phan Karbianglong ke the kiding kachari tumalong stami puthana chunuri dun la bangso school ham tining bung na patang PG pansi nili chunuri dun lo athemani tu nada osumar tum sidame kachali awar sai ke kom hek penajak nai tum han sami na chunuri dun la bangso school ham ke patang dawi phan Di food hansri atau warlong ingnut abang phuaphan apran karmudet alamki PS case number 126/21 long kachirabdun banghingni abang phuaphan pini Karbianglong police pen kirika kuruk ahut ingnang pon kangnang pon abang phu amen lake Francis singti lapen baisong terang phusi chini dun lapen alang litum ari deng point number 22 ahele lapen hele amu akerengta long pon
তেওঁলোকক দুইজনক এজন মাঞ্জাৰ পৰা ধৰা হৈছিলে আৰু এজনক ডিফুৰ পৰা ধৰা হৈছিলে আমাৰ কিছুমান টেকনিক্যাল ইনপুট আছিলে টেকনিক্যাল ইনপুটখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি 4-5টা মান পুলিচৰ গ্ৰুপ বনোৱা হৈছিলে আমাৰ ডিএসপি হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিল ওসি হদৰ পুলিচ ষ্টেচন আছিলে মাঞ্জা পুলিচ ষ্টেচন আৰু ডিফু টিউপিৰ আইসি আছিলে তেওঁলোকৰ আৰু মইও আছিলো এটা গ্ৰুপত তো 5টা মান গ্ৰুপ বনাই আমি এই টেকনিক্যাল ইনপুটৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি অপাৰেচনটো আজি আৰম্ভ কৰিছিলো ডিমাপুৰৰ পৰা আজি দুইজনকে এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত বুলি কনফেছ কৰিছে তেওঁলোকৰ এজনৰ নাম হৈছে ৱাইচং তেৰাং তেওঁৰ ঘৰ ডিফুতে আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তিৰ নাম হৈছে ফ্ৰেন্সিছ ইংটি তেওঁৰ ঘৰ মাঞ্জাত তেওঁলোকৰ এজন ফ্ৰেন্সিছ ইংটি তেওঁ নিজেই কৈছে যে কেপিএলটিৰ লগত জড়িত আছিল আগতে দেখে আমাৰ ডিফু ধনচিৰ ৰোডত দেৱজিৎ সিনহা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ হত্যাকাণ্ড হৈছিল হত্যাকাৰীয়ে হত্যা কৰি মৃতকৰ মটৰচাইকেলখনো চুৰি কৰি লৈ গৈছিল আজি এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত দুয়োজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত পিস্তল আৰু হজিব 5টা গুলি আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি হত্যা সংঘটিত হোৱাৰ দিনাই মটৰচাইকেলখনো আমি ৰিকভাৰ কৰিছিলোঁ তুমি লাংহেনালং উসুকা সং তম্পেন ফেৰাংকিয়া মাই কেফা ইনফিশিয়েন্ট বিভাগ বুলি আমি ক'বলগীয়া হৈছে কাৰণ বা পৰিণত হ'বলগীয়া হৈছে Volongkoma jialong atumi SOPR ron ki kroi kre atuma phan police atumpen kangsai Patumini bhai krener ke parni APHLC lapen ASDC arisoi ja tum hemprek lapen 6 dul ke hang movement 11 dopen chizong thip nang jipu athepi ansi chethan chimum amai padopon labangso amai long ASDC songjapo babusing Ranghangpen chenglok klembang phu atumta chetong dunrinti bonsita isi kamang humimi alambang ke labangso amai long APHLC amai phuje ai kathar lapen ASDC central Committee amai pu konchunbang atum chitong dunde det lapen labangso amai apithak ASDC Central Committee atum pen chingwai sar penle labangso ajai mekke dengpon kali pute ASDC Central Committee konchunbang ake hai sarsing England pen lamthe chipaklangpon tangte la regional party hini angbong ahokpe chingrumji mate sarlamthe ason chiklopen arni 11 doon e pu ason si cheman detuma Pinya birta lapon si kanton pon iklo donge thakni